Hala ko no be, atong suwayan og litag ning pangutana ni kisa ni Youth Not An. Uy, shout out diha kay Youth Not An. Atong basahon ni isang pangutana be. Sana Soy, one times lang. Palihog ko tubag ani. Aho pangutana para ni sako mga paringa tambaluloy group. Soy, kanang gilugos ka nya nibalos kag kiyod unsa na self-defense? Matay juwaan ni pangutana soy kusapot. Pero soy, paminaw ha kayo kang tubagon ina eh. Gaduda ko soy nga kuwang ang imong pagswila. Kay gamay ramay imong swito, wa mo man eh, husto man ka nga kining luguson unsa mobahos og kiyod, self-defense. Apan kuwang ang imong impormasyon gihatag. Kay mano, kini manggong self-defense dunay upat ka klase ni. Una, gitawag nato ni og firearms o kato mga hinagiban. Sama ining mubuto. Ito ama mubuto. Ikaduha, martial arts o antigo ka mga mot. Antigo ka mga mot. Ikatulo, kining gitawag na to og boxing. Kuan man kaso na, ilado naman kaso ng boxing. Ikaapat, wrestling. Sumo na siya ang mga self-defense. Karon soy, ako kang gipahibaw ana, kay kini manggong gilugos unja himbahos og kiyod, atong but pasabot ini baji jud kay gilugos man ja himbahos og kiyod. So ang ijang gigamit jud ana pag self-defense, natural firearms. Kay pagbawas niya, nabuthan man siya. So under siya sa firearms. Pero kining imo soy, laki man ka, unsa ikaw gilogos, way laing mulugos sa imo soy, kundi katong mga saluyot. Way laing dipinsa imong gamiton ini soy, kundi bunal wrestling.